Dalan. Kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 23. Annadam ti panagsaritam no kayat mo nga awan pakaisagsag makam. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Anya ti sirsiri pun bita si Prina. Umay ka kidaglinis oin. Umay ka ditoy, takitaam ti sirsiripa. Agmamapak nga road. Ay na, madamdaman day ta, umay ka kiting. Anya aya day ta. Oh, makitam day basit anakangis-ngisit a babae ijay office ni sir. Kano jaglaklako iti mais analing ta day ta. Siguro ako lakwan na ni sir. Saan? Sa Bali. Ha? Kulot ti buok day jay aglaklako iti mais. Ha? Kulot kadimat ti buok day ta a babae. Ayawanan niya. Ay, anya nga itar aramidin na dita office ni sir. Aplikante. Aplikante iti anya. Saan ka di nagbirbirok da iti paralinis dito opisina? Aywan. Iso day ta di aplikante? Ay, nagubingan ngay. Numaala day ta kadwata. Saan natanton akay kayat ni sir? Amangan no papanawon na tanton, tadaytan ti sumukat. Ay. Di ka man nagpanunot iti kasta si Prina. Makapadanag kami. Kasanungay no mapasamak. Saan ta nga itulok? Talaga saan? Dito'y tan anang rugi ang nagtrabaho. Dito'y tan ang malakayan ken mabakitan. Ken dituyak meten nga retire ah. Uray siyak mo ta. Apay, adda aya planok a pumanaw. Urayak mo't ati pa nag-retire ko. Ha? Day ta a babae ti papanawon ta. Mas dawak man, Juaning. Takayat mo ti sumrak aparadalos dito opisina. Kayat ko ngamin nga ituloy ti panagadal ko, sir. Kasta ka di. Uwan, sir. Iso at tulungan dak ko, ma. Nagagutak, kan ado ti amok at trabaho. Ay katuna. Angam nalawa na ito'y opisina anas ka na madalusan. Angam di ka madaragan. At nadwa akakadwam aparadalos. Yam amukan to kadakwada. Kaya tsasawan, sir? Naawat akon? Naawat kan. Kaya't magrugi ka nintong bigat. Apay apapaayaban na tan ni sir. Diyan mo ah. Inaprubaran na nga tan jay loan ko. Umay ka, tama pantay di office na. Ay, mabiit lang Domingo. Umay ka man pa'y dito'y. Apay manan. Anya nga iter aramiden jay babae anang isit ijay office ni sir. Na, adda idi kalman, adda manan itan. Umay kakid din. Mapantan ijay ayan ni sir, amangan no agungat. Ay, makaumati rupa day ta babae. Ay, sige. Sir? Umunag kayo. Ay, umunagtan. Good morning, sir. Uy, good morning ay, kamat. Ay, wala niya. Ay, good morning, sir. Kaya't kung ayam mo ka na kayo ni Juaning, isuti kadwayo nga aglinis dito opisina. Kaslamo nagan ti bagyo. Juaning. Uy, agtal na ka man si Prina. Juaning, isuda dagiti kakadwam a utility. Isu ni Domingo. Anyamot ni sir rin. Kinumplito yung tinagan kon. Anya nga rod, ti kayat mo nga yawag ko kan ka. Oray dum kumalatan, sir. Juaning, isu ni Tata Madom. Ha? Ay, anyamotin, sir. Lakay mo launa yun, no tata ko na yaw. Anya nga rod nga ti kayat mo. Ikatan nyo ajay tata. Manong kumaa. Isu ni Manong mo Adom. Naragsa ka kan? Ay, kasta, sir. Kasla, madubli mo titawan ko tata. Kan Domingo pa, ay. Kaya daytoy mat... Prina ko namlatan.
Saan ka diya si Prina tinagan mo? Shortcut nga road, sir. Tapno saan amarigatan ni Juaning ang mangayab kanya. Nasaya at tanam amo kayo akakadwak. Manong Dom, Ay na, nagmayat adenggan. Kasla umubingat. Manang Prina. Kasta Ala, isuro yun ni Juaning kadagiti rumbang aramiden na. Ay na, nagmayatan ti agtugtugaw. Nakangato pa iti sa kadito'y lamisaan. Wow! Kaslak doon. Oy, Domingo! Ha? Itay ka pa yung abirbirukan. Adda ka matlagayam dito'y. Oras ti trabaho. Ay na, una yan. Nakangato pa'y dagiti sakam. Ala, tumakder ka ditan. Anya kami tayo? Itaak lang nga ginanamit. Awan ti agina inana. Na? Agungot ni sir no makita na ka. Anya nga iti serbi na ti baro akadwata. No saan mo apagtrabahoin, ibaon mo ni Juaning ta iso ti aglinis. Na, agtugaw manan. Ay na, abo. Sige, nagtugaw ka. Dagtugawak mo. Ha? Sika lang, ayat imay mayat. Alaki din. Ibagam ka ni Juaning dagiti aramiden na. Wen, imbagakon. Malangarod. Aginanata pa ila dito'y. Saan ka diya sika ti baro nga inala ni sir a para linis dito office? Wan, ma'am. Itay ka pala nakita nga agdaldalos Kagapgapom iti office ko nagdalos Wan, ma'am. Katapay nga yung agdaldalos ka pala ang aging gaita. Iso nga minti imbaga dagiti boss ko, ma'am. Boss mo? Sino da? Ni Manong Dom kan Manang Prina. Sa dino ti ayanda? Ay, jak man amo, ma'am. Basta binilinda ka aglinis sa kano. Sige, mapan ko kitaan ida. Mangmanganda siguro ija kusina. Dagito'y adwa? Agur-urok da dito'y? Nakangato pa'y tisaka da iti lamisaan? Kan nakangangada nakaturog. Ay unay mat dagito yan. Oy, Domingo! Seprina! Adan sa mga ab ko niya ka. Ay, si Prina, agreeing ka man. Ay, Ay, ma'am, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo diti kusina? aglinlinis, ma'am. Aglinlinis? Kunayo siguro adyak nakita nakaturog kayo adwa, ha? Si kanto mga amin, sungsong. Jacket di ka barbaro ti ibabaon nyo nga agdalos? Ay, sige ma'am, mapan kami naglinis. Ay, di ka nagungungot, ma'am. Ay, Kasla saan tayo mo't nga kakadwa. Saan ka nga agipulpulong ko ni Sar? Juanita, dahita ka di tinagan mo? Wan, ma'am. Accounting ti ayan ko ditoy. Kaya't kumati agbalin akaskan ka, ma'am. Ay katun si Kanton ti sumublat inton agretira. Isu anas ka nga agadal ka. Iso nga rod nga gagagetak. Tapno makalpasak iti panagadal ko, ma'am. Ay, saan mo atultuladen da Domingo kan si Prina asadot? Sadot da, ma'am. Isu an nangala ni Sir iti maysa at tagadalos ngamin sadot dagiti sigod. Wan nga agpaiso, ma'am. Isu nga ita, aggagat ka, ha? Wan, ma'am. Sige. Mabit lang. Tani ay ayabanak ni Sir. At dan samot ibaga na kanya. At dating dara ka seminar, kat makalawas nga awanak. Isu nga ibilin kun kada kayo dagiti rumbang nga aramiden nyo dito opisina. One, Sir. Ado, dagiti paperworks tayo. Isu anas kan amalpas yu amin. Sakbay asumang petak. One, Sir. Sikan ti makamo ka dagiti daduma kakadwam. I-report mo kanyak dagiti saan anasaya at ang aramiden da. One, Sir. Wee! Ay na. Nagmayat nagtugaw dito agpusi-pusipus at tugaw sika. Ay, padasak man, mate. Ay, jakpay na uma. Na, Agpaigid ka man dita. pumanaw kan Ang mga no da makakita kan ka. Sika ti pumanaw.
Papanawan nakit din kat linisak inton madamdama da ito'y office ni sir. Kalinisan mo na. Tumakder kan. Kaya't ko pa'y nga ro di aglugan dito'y tugaw ni sir. Hay. Siya, mamay. Siya kon. Bibisin, Ha? ingkakit din aglinis. Kaure si kamay. Aglinis ka na. Sa laki! Na. Out! Apay. Aso ak. Rumar ka na, ang mga noad na makakita ka data dito'y. Sa laki! Ay, trabaho mo sa mag-aminan, Juanita. Basta ang trabaho aklat ta, ma'am. Uray awan ni sir ang makakitkita. Ay, ayan dagiti kakadwam. Ay, Jack amo, ma'am. Jack na si putan no ayanda. Kitawag man sa dino ti ayanda. Wow! Nagimasan dagito'y makan dito'y unag ti frigider ni sir. Chocolate cake. Ay na, nagmayatin. Ay, ibusak na ito'y. Ay na, adapay gayam ice cream. Ramanakman. Si Prina. Oh. Apay akan kanam dagita makan dita ref ni sir. Kasano no maamuan ni sir day tangar aramidan nyo? Na! Ay, una yan? Ay na, madimagayam no na puno unay tingiwat iti makmakan, ma'am. Impagta sa anak na ispalan. Dandaning! Ay, kita manday takadwam nga agdaldalos. Nagyaplagan di ta pagiduldulinan iti paglinis kat nagiddan. Ita agor-oroken. Wan nga rod, ma'am. Feeling at home mo tan. Kayat na dita, taawan ti makadisturbo kan kwa na. Payman tari ingak. Ay, bayan yun, ma'am. Amang ano na bannog. Kasano nga rod ang makapagdalos? Siya kon, ma'am. Imbagla kanya, tana pigpig sa akam isuda. Bayan yun nga aginana ni Manong Dom. Ado ti karga ti ref dito'y opisina kamakmakan edi pimanawak. Angam itatanag subliak. Apay nga awan matan. Ay sus, didak kitaan itikas na asar. Ta saan matasyak tinangan? Saan na si ka? Asino nga rod? Ni Juaning! Ni Juaning? Apay ang naibagam ti kasta? Kat isumot ti mahilig amangan, sir. Itikas di apam magina. Naibus na amin ti karga ti ref? Ada pa'y madi nga ugali na asar. Anya na ita? Nagsadot. Permi ti sadot na. Amuyo ti inararamid na idiawan kayo. Anya ko nam asar ti ibagak. Anya? Nagtugtugaw kan naturog laang ti inararamid na. Saan na nagtrabaho? Da kami laang kiniduming tinaglinlinis. JCR nagangsag. Amuyo sir, no asino tinaglinis. Asino? Da kami kini Domingo. Ano kasta? Sadot ni Juaning? Katwan sir, iso nga ikatin yun. Ubing ngagpaisong ngam nagsadot mo. Permi ti sadot na. Siya tinakaimatang iti amin ang napaspasamak diti opisina. Kabayatan ti kaawan mo, sir. Anya aya talaga tinapasamak. Ni Seprina, iso tinangan iti karga ti ref mo, sir. Nemat Domingo, turog laang ti inararamid na. Kasta ka di? Tapno mamati ka, sir. Kitaam to ti CCTV. Ay wun nga agpaiso. Makita yu ita no asino ti agsasao iti podno. Adda sip-sip, sir. Asino nga'y dagita? Da Seprina kan Domingo. Isuda ti sip-sip diti opisina. Dadaulan dati padada at tao. Ne, asino nga'y ti perperjanda? Ni Juaning. Ni Juaning ang nakaananos, nakagagagat. Di na pa'y amo ti agreklamo day jay. Isuti ka na yun nga agdaldalo, sir. Anya man ang tiin ka, sir. Siripon di tamot si Prina. Kasarsarita mat ni sir ni Juaning. Apay ko mano kasarsarita na nga eh. Nakaragragsak da adwa. Ah? Rumbang ko mga ungtan ni sir ni Juaning. Tatila impulpulong ko kankwana. Angam saan mo Ay, anya nga yan. Timapaspasamak si Prina. Ni, rimuaran ni Juaning iji office ni sir.
Ay, damagak man no anya tinagsaritaan da kini sir. Waning. Uy, waning. Apay manang? Anya timbagakan ka ni sir. Sana kanon naglinis. Da kayo lata kanon ka ni Manong Dom. Kat, anya nga itaramidam. Wano, inikat na kan, gapo iti kinasadot mo. Mapanak kanon iti accounting. Ijayak kanon at tumulong. Tapno matrenak pay. Amo nga minister, akabaulak to kanon ti agbalin nga assistant ni ma'am. Kunana pa'y ano makagradwarak, agtrabaho akton ditoy. Saan aparalinis, no dikat iti office ti pagyanak. Anya? Kat da kayo kani Manong Dom, agtalinaed kayo kano aparalinis. Tanalaing kayo mat ngamin nga agsipsip. Nasaya at lata nga agaramid ka iti nasayaat. Ngam ti agaramid ka iti pakaybaba inam iti odina. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.